Several independent candidates submitted their nominations today for the upcoming MDC elections set to take place on the 21st of February 2025. Among them are sitting MDC Teibor Pathau, former MLA PT Saukmi, both from the Maulai District Council constituency, and Ricky Shulai from the Laban Mauprem District Council constituency. Independent candidate Badadian pengacap independent candidate ngaban perkat tak mulai konstitusi. Tegi poi bandung tegi parti kebangin yo benisem betana kebta benkemi kebit kebiang apa ka diskonsil tak kamtam apa konstitusi. Tengi i bakani kejing simraj ngak mengalakran bros kata nama pajba di pensiong di pajba apa penyang te apa pajba wong bangi haban ya kun independent ya kun ya ka kumu independent ni pagin try nam tak kebit kebiang ngepek ka parti keselong tangka uniform mereka berkongsan di beriu kan modu beriu baterai kemud kakam kaya nomor habakut ini job apa mulai dia buat patah bahawa baterai dia ke parti ke bangadon mau telang nak dia nak nunggu bentar ni kata dia batam ke bangila benda nam tak kebit kebiang joko senang mulai bangi mikmat kedai nam tak senang mulai nam tak pajak senang mulai lo tapi job yang nomor kumbani pau nam tak jumpa bahi kecingkang ke plebet. Hari ini terus namru pajba usaki kita bangang along bet 6 tahun pajba. Tera nak pois katong ngadi bokong santam bangandon nadu bastang bangan job hi kadi ke bentak ke pajba ngang along open be pajba anytime kam dan jikang pajba kila banwan nga hakan no kom kiwan mentaru kata di kuwe ke bangkok pi nga spek ne ka MLA election kadang dokumwe ka MP kala along dokum tu hak MDC nga tarekan mana kuwe pat kecikela Tapi kalau mana ngingem lah ban partai ke ba kabangi habide begini cincin ini ya be pajba mau pajba ban sa bishar ya ke ba kini ki parti ki la tre kamu tre bat usa bishar ngi ngi la tre hakan ko bentab ngi la ban le na bentab kebit kebiang konstitusi pisu tu kalau benda kalian juga kalau ba ngaj ong ne ko wi beliau dah jid dengan saya kami ban syakri terus nam jah nes bak ne fulai ke fila ya kun ya election jah nes bak ne fulai bat nadu tak asnem haduk kan dia ka kenti ke mentah tu nak liang junga hin don ke mesim syakri ke mesim ban pai ban kemit mulai baik miat nak nak tak bani kong priority junga tak nam tak je prion tak stit pak kunjur tak mulai konsihi para koi itu so pisu tu kalau haka petai hi ke bang syong di kejuduna sudah itu kayak bahkan nomor ong ba biduna ba kumno bang piang ba kumno hendrei dia kata kawi kalau manda kalian ke jongahi kalau ba mulai ketika konsi ke bahaya ba dipilih mentai ke latest electoral ke bami mentai kalau mulai kalau hapo asan po jartam di kalau ke bahaya ba kalau kabaya mahaban syakri ke mulai pidin tak kenal apa pelong ini jadi pajak juga mulai baik pajak juga mulai kemujud kalau MLA pada MDC nak rujuk ke parti kalau MLA kalau wan nak ke parti MDC nak ke parti tinggal experience bahaya kata nomor beli nomor ngalong MLA ngalong MLA tinggal persiang ngalong lihat juga balik pun MDC pajak kemujud labu di Brio kemujud kemud bagi pajak juga mulai kini kita start nama kisu baga bola kursi kala he dan kam gadong armut kino bihmat la ka jong ke parti giladan mataw amali na ka jong parti MDC na ka lenga kum independent candidate tika dong ka jigman bakraw pada ka jisnay ki jong play namar kan kam ngan IT ba play pada skam da ka jisnay jong play berka board jong play ngan an yo biang sesin yang bangan syagri pa ba jong mulai konsi ke bedon kam armut kino bihmat la ka jong ke parti kata cingkuat mulai. Mungkin kamu so nopo badai kane ngong epi menne kadai jingkersan jong pajba thairai kasur jong pajba kakrennya kata de automatic kil alij hi batrai ban kren kumta officially mdon eru tildiet lakanono kasengru banwan kren bakin kersan yang hanrei kilawan menterwa ya ka tiket bangan yale lakata kaseng kabadai ka jongki seng ABC kat kabadai hanrei ban ong ba kilawan bu ya kata kamat bakin kersan yang am kani kadi ke jingit jong pajba kadi ka bor jong pajba kadi ke bor jong kinong kersan kaba ai sim yang abat kadi ka sur jong ki pajba kaba penlong ki pajba bat kinong songnong khamtam ya kini ki political party ban phai khamat sanga tinga yang scam ban ngan ya khamat kumuta kurtong simet
kenang bangan yuk ban sensar ban kadar kabah menta ka sunong ka thau ka badi hapok ka konstitusi ka jonga beri ngala sotu ye kari khasi marui nganom la ban kala hendrai ngakermen ngan senang swa la ane ka konstitusi ka jonga ban ngan trisitom namanta ka imlang salang ban ngan trisitom namanta ki kun samla jong ketika konstitusi ban kumjuru ye ki kup siliang sem siliang badi nga menta ngala sotu ngala i ngala kam skem hajing mujing perkhat da kaba ki pajba ki khot yang aman la kasi nga sayo bandun bentah ki shon ki ba ngalayo ban bentah bun snem ta wala ngarem ho arja khandai but kadi kata